پارلمانتر آمده و سیاست مدار آلتان تان برای نوچتی وی درباره پیفاشویا آشتیه ده نرخاندن کرن. آلتان اشکره کر گو قناغا یکم به بردانا چکان دست بکر و گر رکه قناغا دویم جی برای ناس کرنا کردان ده همو قانونین بنگهین ده وره دست بکرن. آلتان تان جبو چوینا خویا جبو امرالی جی داخیا کرن گو دوی هر کس کار بب اجالان را هفدی تنه بکه. پارلمانتر آمده و سیاستمدار آلتان تان ده درباره پیواشوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده قونهال ترکی و واکور کردستان تیم شاندن جه تلفزیون آمرا آخفی. ده دستپیک ده پارلمانتر آمده آلتان تان اف پیواشو ارینی نرخاند و دا زانین که قوناغا یکمین یاوی پیواشوی به بردانا چکان دستپیکر لی اوجبو چاره سرکرنا پرسگریکا کرد نتیر کره. هروها دست نشان کرد که اف پیواشو دوی بقوناغا دو یمین بردوام بکه و ما فی گلی کرد وره ناس کرن. يعني او قاوة يكمين تشكي دني قاوة دو يمين تشكي دني يعني او مرحلة جي مرحلة كي نوية قالك يعني سياسة مدار زانا يعني تاريخ سياسات سوسيولوجي قالك كرد قالك ناس بكن جبروي هاوي قول برجواندي كرداجي سياسة آماده بك ده همان دمه ده تان بالکشاند لسر زمان و ناسنامه یا کردی و آنی زمان کو او جی و ده قانون کنو ده وره دیار کرن. قول كردا او زمان زكماهي يعني پروردهي بزمان زكماهي تدريسات و آدو يمين او تعريف جنسيات يعني بزمان تركي دبيجن وطنdaşlık tanımı يعني تعريف جنسية تركيا او جي ابو جوهر وبشتراجي او نافي قندما چايما نوالما هر تش دقش كرنه او قرق وقرن اصلي اخوان انا بس هري مهم يكمين قانون بنگهيكي نوي آلتان تان بوان گوتنان برسوا گلوده بچه امرالی و عبدالله اوجلان را هفدیتن بکه و ها برسواند. برجي از شوم امرالی يعني بري 13 سال يعني 2013 ده از شوم ما 3 ساعات قسكر إيروجي أو تكليف فرض يعني مهمة çünkü gelek روبرو إنسان لهودورا فين بك ve tekliف şartı farzı Abdullah Öcalan jubilo duxwazı yani dibêje gerek ez qise bikim münazere bikim sohbet bikim inşallah ew rêjî yani müddetekî zimanekî nû de wê wekin. ده داویه ده پارلمانتری آمده و سیاستمدار آلتان تان گوت کو اگر گاوین پیوست ورن آویتن و ده مکانیز ده پرانیا پرسگریکان ورن چاره سر کرن.